Perlok alih. Setar bahag ini kena kelentiru bakro koram. Saya minta perlok ngapin subhai si pensiun di anghag ne setiap bakurnai. Saya minta ini wan sini ban tongum bat kini kena di perpagi jangah. Saya sebelah sibun ya kopor bakodor jongki bakila poi pek jangan ne vlog sejongah. Sebelah sibun. Saya minta perlok bala poi ka ayam liur milaya kam chane sajan minta hagi por telang nilai cha te syawa sya bajngai pa pek cacing setar jong kini kena ban kit pek sisi polo ki yakit dagi bitor sudah ngapat nyara ada unyu pulang tapi pat perlok sepi kumno pi dang mat mo kum kane gajing siam gojongi ha ni thai nong kandong ngapa saya tu saya komen lang ada pidang mat terus ngapa saya komen ada pim mat syur ya ngapa saya komen ni syane te jenjar bhana benta ka teh tu kena gidang poi ban tong sini ale perlok ale setar bahag ini kena kelentiru bakro koram kikit bitor sisi klok sisi polo ini klong bitor itu kerteng ayu mewan dang biat topat wan pipat kumno smiling son pipat Risha pipat kumno Ledimor mentah lapoi sautu woi basatar bhapej syate lapoi abi lapoi ke perlok ang nengi tong dah kalany bapoi nengkong unjo nengkong bapoi baar unjo baar namar bangi ya bun chanet terus ngobhalaj perlok yang nego video
lada pi internet ne pi internet ngobhasa ya tu sa komen pe hado wakut kene gavlak poblei subon So yung bukit maliit. Sama eh. Yung buko mo.